Rendi waime Dr. Matiang'I agendete n'iganga yayo kuriye kirugo cy'uburayi bwense ngegati y'abaraikura sorgongo rwa Busi bagendete komoa amaguru yo bwango igano museneta bwe county ya Nyamira OKONG'O mugeni asaburire OMOGUSII kumusira elikonyora obugui asobochori bu mwaka w'ikirwa 2025 nebere ndade wakera abakatolika bamindongo mbiyamona sana boderese father n'aba bishop asogo teneneza umustari umutwe wo kurwanira umwananchi muri ko rana bagosoma mangana aba bishop bari yotogo bakira mbiyamona ise kanisa ya catholic na inche rero naika yonda ko badainga na inche wonte neine magayo mwana yo minto ukoro ku Dr. OKONG'O Matiang'I uno mosene toino monsabere mwanje ngante nenere mwanje tebo igo wono motobeke samasabo wono tinga kijegera no ninje nkora gwate sabuli narabe kamasabo aba bose bi njire limo gusiekera tipo bujijiko liye ekero gelike kobepo otosiekera de Matiang'I tobasiekera Gashagwa tobasiekera Kalonzo na Tembe wa Marwa bose bi wono nje kurugusia iga kera litukubuna nguboka mampi ko ina jisana natange liyo kiri ko so kaliso kero mwana yo binta iwe kero keliyo ko ligi na kyako batayi moroche no turamone nere yes there is nothing wrong in loving one of your own. There is nothing wrong ekero chindugo jeto kurmata chanago denga baba nerewanjite. There is nothing wrong chindugo jeta bakamba wanja Kalonzo. There is nothing wrong Naba ikuyo wanja rigiji. Na intwe, is there anything wrong? Agar to wanja manu ito.